Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru y'umugoroba. Muri aya makuru muri kumwe na Sentama, ariko ndi hamwe n'umutumirwa wacu nk'uko bisanzwe, Mushakamba. Wiriwe neza? Sentama, umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza Mushakamba. Tumeze neza, twiriwe neza rwose. Mwebwe? Natwe turaba. Makunguru ziraye zigiye kubyukira muri Tanzania. Ziraryama mu modoka zibyuke zigeze Tanzania. Ariko ubu turi saa 5 zuzuye z'ijoro. Yego. Niba zishobora kuba zigeze nk'i Kigali cyangwa ziri mu misozi ya Rulindo cya Shyorongi. Ahubwo waravuze ko zaba zigeze hagati ya Rulindo na Shyorongi, kuko iyo zigeze Kigali mba mbona amafoto. Barakoze zigeze muri Kigali kuko mu mwanya saa 3:00 n'igice hafi saa 3:30 bari Musanze. Abantu ba Nyabugogo bakaba batari kugera ukuntu zigera mu nzira zigaragara zigashaka ibyo kurya nabyo, kuko nk'ubushize zahagaze kuri base. Rero urumva ubu yego bashobora kuba hari ahantu bahagaze, kuko deja twagakwiye kuba turi kubona amafoto yego agaragaza ko zigeze i Kigali. yego ariko ntayo turi kubona. Bisobanuye ko zitarahagera, kuko abanyakigali ntabwo hafi yaho, ariko twafata ko ziri hafi yaho kuko isaha n'igice kuva i Musanze uruba niyo baba bakinze. Oya, zageze i Musanze. Ubutumwa ndabona bw'i Musanze bwaje saa 3:54. Ariko ubwo zari zimaze gutambuka mu isaha. Urumva ubundi Musanze ni amasaha 2 ku muntu ugenda adahagarara nta kimuhagarika. ubu rero ziri hafi ya Kigali. Yego. Uru rugendo se rw'ikimwaro uravugaho iki noneho rwimuriwe nijoro, cyane ko ku manywa twari twabivuze tuti Sadeke barataha kandi benshi, ariko barataha nijoro. baritwikira akabwibwi. Bitwikira akabwibwi rwose. Nakundi iyi Sadeke ubu wakongera ukaruvugaho iki? icyo nabivugaho ni uko ibyo bavuze ko bataha ndabona barimo bagenda babyubahiriza. igisigaye kureba ni ukureba niba hari verisiyo y'ikibazo. verisiyo y'ikibazo yavugaga ko bashobora kugera hariya bagiye bahita baca i Burundi. niba ibyo bitarimo koko bagahita bataha iwabo, barahamutse ntibabikora. ntawamenya. yawe baje kuba bari ukwiyahura ubwo se. ariko uriya muriro wabonye uriya musirikare wo muri FDLR wavuze ngo yari imperuka. erega ntawiyahura rimwe Mushaka. ese baca i Burundi bakajya he? bariyahuye. bazafata indege bakajya ubwo bava muri Tanzania bajya muri Tanganyika. ho bariyahuye bashobora no kongera bakiyahura. njye rero ndabona bafata indege bakajya muri Tanganyika yego kurusha cyangwa se n'imodoka zabatwara zikabavana Tanzania zibinjiza Tanganyika kurusha kubajyana i Burundi, kuko Uvira deja irenda kubatombe. ariko iranegekaye. byari honyine. hari ahandi se waca uvuye i Burundi? hari ahandi waca uvuye i Burundi ukagera muri Congo? bigera hepfo. ikiyaga gihari. none se Tanganyika barayirenga Barundi? oya, ntabwo bayirenga, bagarukiramo hagati. ariko urumva ko hashobora kubonekaho inzira.
cyangwa bashobora no gukomeza muri Tanzania nazo za Kigoma n'iziri hakurya y'amazi. Nibyo navugaga ntabwo baba bakije i Burundi n'ubundi bakomereza muri Tanzania, bashobora no guca za Karemi. bagiye baciye Tanzania birashoboka. Naho guca ahandi ho yego byagorana. Bazemera kuko n'ibindi byarabagoye, bazemera bakomeze bagorwe. Amakunguru zikaba ziratashye mu rugendo rw'igisebo cyangwa bigira iwabo. N'ubundi abangaba ntabwo bagaruka ku rugamba rwose. Biragoye pe, njye ntabyo mbona kuko uburyo bakubiswe birenze urugero. Wenda reka tuhere ku byatangajwe n'abayobozi bo muri Afurika y'Epfo. Yego. Yaba ibyatangajwe na minisitiri wa mugore witwa Agi. Yego, ndamubona w'ingabo. Ndetse n'ibyatangajwe nanone n'uyu mugaba w'ingabo. Yego. Inkuru itatuye ibavugaho. Yego. Yavuze ko bikuye mu isoni. Yagize ati minisitiri w'ingabo za Afurika y'Epfo Agi Monsenga ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa 4 z'ukwezi hajyana uyu munsi cyabaye tariki enye uyu munsi tariki enye z'ukwa gatanu. Sinzi impamvu numvaga ko cyabaye ejo, nuko ejo twakivuzeho z'ukwa gatanu 2025. yavuze ko ingabo za Afurika y'Epfo SAMIDRC muri rusange zagize uruhare mu gushyiraho umusingi uri kubakirwaho amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko uze kumbwira n'uwo ari we, ahubwo wowe uremeranya nawe? ntabwo mbyemera pe. Noneho General Mofanya we asa n'uwikura mu isoni, yavuze ko kuvanayo ingabo bikwiye gufatwa nk'aho ari uguha urubuga ibiganiro bya politike kugira ngo amahoro n'umutekano bishobore kugerwaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naba nicyo kirimo politike. Ariko nabyo iyo mvugo yo irimo politike, ariko iriya yo kuvuga ngo bagize uruhare mu kugarura umutekano n'uruhe? Ariko uruhare bagize rurahari. Ni uruhe buriya? Rwo gutsindwa bakemera kurambika intwaro hasi. Ukabura no kwemera gutsindwa ni ubutwari. Gutsindwa si zero. Ntukomeze ngo hanyanyaze ngo upfe. Nutsindwa uri umurambo ugatsindwa uri muzima. Gutsindwa si zero. Ni zero. Mbese ubwo zero wagize uruhare zero wabungagize uruhare. Cyangwa bashaka kugaragaza ko hari icyo bakoze kugira ngo mifatwe. Ariko byaterwa niba baje kuyitanga. Ariko umuyobozi wabo yaraje avuga ko goma itazafatwa bibaho. Amaze iminsi n'akavido gakwirakwira. Ashobora kubivuga avuga ibinyuranye nabyo bivuganye nabyo. Reka dukomeze twumve rero iby'iyi nkuru. Yego. Uyu General Mofanya yagize ati iki gikorwa cyo kuvana ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari impanuka kandi ntibigaragaza intege nke, ahubwo ni uburyo bwo korohereza ibiganiro bya politike kugira ngo turebe ko haboneka amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero tuvuyeyo dufite ishema ry'uko nibura hari amahoro, kuko M23 yiyemeje guhagarika imirwano na guverinoma ya Kongo yemeye gusinya no gufatanya na M23 mu guhagarika imirwano. Nta kibazo cy'icyo wongeraho. Umugabo avuye yari ifungwa. Nyine icyo mbona wenda bakoze babwiye Kongo ngo yemere ibiganiro kuko batsinzwe. Babwiye Kongo bati uyu mugabo arakubita muri guhangana kandi agakubita akababaza,
niba ushaka kugira emera ibiganiro vuba kuko yanakwica. mwemere mujye ku meza. cyakora icyo ngicyo cyo babaye baragikoze ni uruhare. bageze uruhare rwo kumwumvisha. yego. ariko ubundi uruhare rwabo ntabwo ngewe mbona pe. nta ruhare. ntabwo mbona. birumvikana. twakomeza. General Mafwanya yego yongeye ati yavuze ko bifuzaga ko amahoro aboneka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo kuba hari ibiganiro byerekana inzira yo kugera ku mahoro asanga uyu mutwe w'ingabo warabigizemo uruhare. yego mu gihe tubona ko ibiganiro bya politike n'ubuhuza biganisha ku mahoro, tubona SAMIDRC yaragize uruhare muri iyo ntambwe yatumye nta n'umwe uhezwa mu bikorwa bigamije amahoro, kuko natwe niyo twari tugamije kugeraho. yego urumva ntabwo yabura icyo yitwaza ngo ayikure mu isoni. birumvikana nawe ntabwo yari kwivuga amabi kandi ameza ahari. ariko noneho twebwe tubishungura tureba ukuri kurimo. yego. akaba ariko dushyira ahabona. iyo urebye rero ukuri kuri mu byo avuga ntako pe. ariko se nk'uko habaye urugendo bari mu ngendo z'ibimwaro, yego bageze no kuri sizoni ya buriya kangahe. mushakamba. yego. buriya iyo aza kuba yaragize uruhare rwumvikana yavugira no mu bagabo, abagenda yemye habona. yari no kuza kubivugirwa. none aragenda ijoro nk'umucuraguzi. agiye adasezeye. aranagenda ijoro nk'umucuraguzi. naringize nti twabyise urugendo rw'ikimwaro. ese iki kiganiro n'itangazamakuru cyose ikiganiro siyo press conference y'ikimwaro ibayeho? nayo niyo ni press conference y'ikimwaro rwose, gutumiza ingabo z'amahanga ukajya kuzibwira ko watsinzwe. zibwira ko watsinzwe utashye. turebye mu nkuru ivuga ugutaha kwabo, iki ni icyiciro cya kabiri cy'abasirikare ba SAMIDRC cyahagurutse i Rubavu ku mupaka w'u Rwanda ku mugoroba wo kuri uyu wa tariki ya 4 z'ukwa gatanu. yego kigizwe n'imodoka zirimo izitwaye ibikoresho n'izitwaye abasirikare. yego kuri iyi nshuro imodoka zibarirwa kuri 34 ziganjemo izitwaye ibikoresho bya gisirikare kuruta izaba zitwaye abasirikare nako ingabo. ni imodoka zitwaye ibifaru rwose, bigaragara ko ibifaru biriho amahema. ikamyo ya mbere itwaye ibikoresho bya gisirikare by'ingabo za SADC yageze kuri Mahoko mu masaa 1:20 z'ijoro. nk'uko twavuze ko 3:50 gutyo cyangwa 40 zari zinyuze i Musanze. ubwo rero nk'uko amafoto agenda bigaragaza mu mihanda yo mu Rwanda, aragaragaza ikamyo imwe ifite kontineri, ikagaragaza ikamyo ubona iriho ikintu kimeze nk'igifaru, iriho gitwikirije ihema ry'ubururu. yego iyo ni ikamyo y'umweru. yego hakaba indi kamyo y'ubururu nayo itwikirije ihema ry'ubururu. yego hakaba indi kamyo y'umweru itwikirije ihema ry'ubururu n'iry'umukara, bishobora kuba ari ibifaru bibiri itwaye ihetse. yego hakaba indi kamyo y'umweru noneho nayo itwikirije ihema ry'icyatsi rirenga ku ry'ubururu, aho inyuma ahera inyuma hagaragara ubururu, imbere hakagaragara ihema ry'icyatsi. yego
hari n'indi kamyo y'umweru itwikirije ihema ubona rimeze nk'irya veri militaire bayita plene, iryo bara baryita plene. yego izi nizo mbona zabashije gufotorwa. icyo gisebo rero ndabizi ko hari abantu benshi baraye bazitegereje i Kigali, bazitegereje n'ahandi hose. Mushakamba ubajije, yewe narabajije ubushize ntabwo waba mu Kigali gusa, kuko ubushize yari umuntu twivuganiye yicaye ahitwa Rompwe Ikibungo, yego muri Ngoma, avuga ati iya mbere iratambutse. kandi uzi igihe zatambukiye. yego hari ibice 23 yafashe muri Rubero rero. Hari uduce yafashe, turiya duce rero uyu munsi tukaba tuyihesha kuba ndumva nakumva uri kure ya mikoro. nakubwiraga nti uduce uvuga, yego uduce uvuga yafashe ni uduce dushobora kuzayihesha kwinjira neza muri Beni mu buryo bworoheje. hari agace kitwa Musenda n'akitwa Katundu. ubwo guverineri none azirukira he? azajya muri Ituri? azajya gucumbika kwa Toadera. ariko ntiyajyayo. ntiyajyayo hariya, ntabwo yajyayo. ahantu yumvise haba abanyarwanda ntabwo ajya ajyayo. ubwo rero urumva utu duce ni uduce twegera hariya, barushaho kwegera ahitwa Cavinyonge, ni hariya hafi ya kiriya kiyaga Edouard. ubwo baba bazamuka berekeza kuri Beni. yego nubwo batarayigeraho ariko biragaragara ko bari hafi yayo, ku buryo Beni nayo mu gihe gitoya ishobora kuba yafashwe. simvuga gufatwa, wenda gufatwa kuvuga ngo bayibohoye, ariko ibyo twumva Uvira, ibyo twumva Warikare, ibyo twumva hehe aho hose dushobora kubyumva ni Beni. yego ibice bafashe si ibi mbona hano imbere yangera. ni bihe? hari ahitwa Katundu, Village de Katundu. yego niho nari maze kuvuga. Musenda. na Musenda niho nari maze kuvuga. yego ariko ndumva hari ahandi nigeze numva ngo bafashe, menya atari aho gusa. baragenda bafata ko hariya biroroshye. hari aho bafata barwanye, hari aho bafata batarwanye. cyane ubwoba bwishe. kuko n'imirwano ntabwo igikomeye. n'imirwano aho ibaye ntabwo gifite umurego nka ya mirwano tuzi muri Masisi, tuzi muri Rubero bwa mbere mu mwaka uko bigitangira, imirwano tuzi mu bice bya Warikare, imirwano tuzi hariya za Ngungu. ntabwo bimeze bityo. hari ndabona ahitwa za Kavinyonge. Cavinyonge. hakaba na village yindi ngo bafashe yitwa Vukununu. Vukununu nayo muri Rubero ngo hafashwe nta mirwano, bikaba ituye mu birometero bike cyane n'ahitwa Mubana. yego ngo iyi mirwano rero ikaba iri gutuma 23 yegera lokalite strategique ya Cavinyonge. iri hafi yaho kuri iki kiyaga cya Edouard. yego iyi Edouard ko mbona yababaje cyane. igomba kubababaza kuko hariya mbere na mbere ni ahantu
burya ahantu hahana imbibi n'ikindi gihugu ntabwo ari ahantu haba horoshye. Urumva rero gufata hariya kuri Lac Edouard hose ukahazenguruka, ubwo hari igice cya Uganda leta ya Congo itazongera guhahirana nacyo. Kandi urabona biragenda bizenguruka ikiyaga, bizenguruka ikiyaga ku buryo ikiyaga cyose kizasigara ku butaka bugenzurwa na AFCM 23. Yego. Icyo gihe rero nibiramuka bibaye bityo, urumva ko imbere na mbere kiriya kiyaga cyagaburiraga abantu. Yego. Bararoba cyane, haba amafi menshi. Urumva rero ibyo baraba babihombye, nta katanyamaze rwa rugoro, nta mafi bazongera kubona barasezera. Ni bwacya ahubwo ubworozi bundi bahoreye n'ubworo batanywa. Ikindi ubuhahirane hagati ya Congo nka leta na Uganda, urabona ko ibice byinshi biragenda bifatwa. Yego. Bivuze ngo ntabwo buragenda bugabanuka. Ubwo rero urumva bigomba kubababaza, kandi ikindi kubababaza uko bazamuka niko Kivu yose igenda irangiramo. Urumva ruguru hasigayeyo teritware imwe gusa ya Beni. Yego. Ntabwo rero byabashimisha. Ngo komeza kwiyongera, kongera imbaraga kwa M23. Yego. Bavugaga Warikare kuri Gasheberi. Yego. Noneho ngo bongera n'imbaraga cyabo biyongera cyane. Yego. Kuri axe ya Kichanga Warikare. Kichanga Warikare ubwo ni inzira inyuze ipinga. Ariko igera hari ikagabanamo kabiri. Urumva iyo ugeze Karembe, yego, ibice bibiri, hari igice kimanuka cy'igipinga, hari n'igice kijya Ihura. Ubwo rero izo nzira zombi ubwo ndumva bigomba gukomeranaho. Aho rwose naho ngo ibifaru by'intare bari kubibona, bakabona abahungu bahiyongera. Yego. Ubwo hari nawe urabyumva ko batorohewe. Nta n'abari bahasigaye rega, ntihaburamo bwabo wazarendo bwa CMC. Bafite agapinga barabakubise. Bwabo wazarendo bwa CMC ntibwaburayo. Bariya ni bamwe birirwa aho ngaho bambura bihishahisha. Ngaho ngo ukoreka ngira ngo noneho. Yego. Ndabona twahita dukomereza Uvira. Uvira ngo ubwoba bukomeje kuba bwinshi. Uvira ngo ni ubwoba cyane. Yego. Uvira ngo hari ubwoba cyane bumwe burenze. Gusobanurirwa kugira gute ubwoba uri umuturage ubonye abayobozi biro by'intara y'Amajyepfo. Abayobozi kuva bambutse bakajya mu Gatumba. Urumva ko nabo baba bazi icyo bikanze gitumye bahunga. Urumva ko n'abandi basigarana ubwoba, ko iyo umwe abonye undi agiye aravuga ati genda asigaye noneho kazambaho aha ngaha. Inkuru rero iravuga iti Uvira ubwoba ni bwose nyuma y'uko abahatuye batangiye kwikanga abaje kuyifata. Noneho ngo Uvira himuriwe ibiro bikuru by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku rwego rw'igihugu nyuma yaho umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'iyi ntara. Bikanze abarwanyi b'uyu mutwe wa AFCM 23 n'uwatwirwaneho bageze muri iki gice. Ni mu gihe ngo batangiye kubona bamwe muri abo barwanyi mu bice biherereye muri iyi teritwari ya Uvira na Fizi zisanzwe zipakanye.
gupakana ni guhana imipaka yego aba bakoresheje igiswahili ni amakuru yiriwe avugwa mu mujyi wa Uvira yiriwe avugwa mu mujyi wa Uvira ku munsi w'ejo hashize kuwa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2025 aho bamwe bagaragazaga ko abarwanyi ba AFCM 23 n'abakwirwaneho ko baje gufata uyu mujyi. Ibi bikaba byaratumye muri iki gice cya Uvira haba ubwoba bwinshi butigeze buhaba. Kimwe kandi n'abandi nabo bakunze amatwara ya AFCM 23 bishimiye ayo makuru. Urumva mushakamba nubwo tuvuga ngo hari ubwoba hari n'ibyishimo kuri bamwe babyinira ku rukoma. Ni ukuvuga abishimiye amatwara ya AFCM 23 twirwaneho bari mu byishimo bavuga bati batinze kuza nibaze bokaza neza. Yego. Noneho babandi rero birumvikana nabashyigikiye leta ya Kinshasa. Abo bafite ubwoba. Yego. Noneho bamwe mu batangabuhamya baho babwiye Minembwe Capital News, iki ni ikinyamakuru cya Minembwe yatangaje inkuru. Yego. Babwiye ko hari amakuru yatangiye kuvugwa n'abafurero batuye Uvira ko batangiye kubona abarwanyi b'uyu mutwe wa AFCM 23 muri Sange, ndetse ngo no mu misozi ya Uvira uturutse ku ndondo ya Bijombo. Umwe muri abo yagize ati turi kumva bavuga ngo AFCM 23 babonetse muri Sange, ariko abo barwanyi ntibarigaragaza, kandi n'abandi bagaragaye mu misozi ya Runingi uturutse iyo ruguru. Agace ka Sange ni kamwe mu duce dutuwe cyane tugize ikibaya cya Rusizi ho muri teritwari ya Uvira. Ikibaya cya Rusizi cyose kiracyagenzurwa n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta, ndetse naho muri Sange haracyari Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, kimwe kandi n'iza FARDC. Kimwe cyo aba barwanyi b'uyu mutwe wa AFCM 23 mu minsi 3 ishize bigaruriye uduce duherereye muri teritware ya Warungu, pakana cyangwa duhana imbibi n'iyi teritware ya Uvira, kandi twegereye cyane iki kibaya cya Rusizi. Bivugwa ko bashobora gukomeza urugamba muri ubwo buryo bakaba bakwigarurira ikibaya cya Rusizi n'umujyi wa Uvira, uruhande rwa leta ruturukamo rugaba, akaba ariho muri uyu mujyi akaba ariho uruhande rwa leta ruturukamo rugaba ibitero mu duce tugenzurwa n'uyu mutwe wa AFCM 23 nk'uko bakunze kubivuga ko bazakurikirana umwanzi iyo aturuka kugira ngo bamucecekeshe. Ku rundi ruhande abaturiye Uvira bavuga kandi ko hari abandi barwanyi bo mu mutwe wa twirwaneho baturutse muri Fizi, kandi ko nabo baje gutera Uvira kugira ngo naho bahigarurire nk'uko bigaruriye Minembwe, Mikenge, ndetse n'imijyi ikomeye nk'uwa Kamanyora, Bukavu n'ahandi. Ubutumwa n'ubundi baduhaye bukomeza bugira buti twirwaneho na AFCM 23 baramanutse bava mu misozi ya Fizi baza bambaye umwambaro w'ingabo
z'u Burundi berekeza bakomereza i Kakuku, Tubuki, Kirundi, Kanguri, Rusuku no kwa Murima. Bageze ahitwa Kicura. Bageze ahitwa Kicura bafata inzira y'ishyamba, bafata urugendo rurerure bagana mu Bibogobogo mbere y'uko bagera hano i Buvira. Aya makuru akomeza agira ati bahenze FARDC n'ingabo z'u Burundi ko bambaye umwambaro w'ingabo z'u Burundi, barashaka kwigarurira Fizi yose na Uvira. Ariko nyamara nubwo aya makuru agaragaza ko aba barwanyi bo mu mutwe wa twirwaneho n'uwa AFCM 23 ko bageze muri biriya bice byavuzwe haruguru, si ukuri kuko kwa Murima na biriya bice bindi bikigenzurwa n'ingabo z'u Burundi za FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR. Ubundi kandi ingabo z'u Burundi usibye kuba arizo ziri kwa Murima, zigenzura kandi no mu Rusuku, Ibibogobogo ndetse no kuri Babengwe ho muri Rurenge muri teritwari ya Fizi. Zinagenzura n'igice cy'Indondo ya Bijombo yose ho muri teritwari ya Uvira. Iyo inkuru nuko nguko ndivuga. Biragaragara ko mama 23 yaba iri gutegura ifite amaoperasiyo menshi cyane ko nk'aho usoreje wumva ko hari ahantu henshi hakiri ingabo z'u Burundi, hakiri FARDC, hakiri Wazalendo. Yego birumvikana. Nubwo Uvira yo basa nkaho batangiye kuyibagirwa kubera kubona nta buhumekero bagifite. Niko bimeze. Byiza cyane, ngira ngo wenda abantu bumvisha uko byifashe. Yego. Ndabona nta komantere nakongeraho. Yego. Kuko icyo mbona mu kimwe wenda. Yego. Uvira na Fizi bashaka kubifatira rimwe bikagendera hamwe, abaturage bo muri biriya bice bakahita bibagirwa intambara. Bashobora kubifatira rimwe n'ibyo. Ariko ikigaragara Uvira izakubitika kurenza Fizi. Uvira rega urumva niho umurundi bitewe n'imiterere yaho ndabona Uvira ari izakubitika cyane kurenza Fizi. Oya n'umurundi akeneye gukubitirwa muri Uvira aho ashobora kubona ubuhungiro kandi ni Uvira. Ahandi kwa bari kujugunwa mu mazi. Yego. Urabona Fizi, Uvira byose ni ku mazi, imwe ni ku mazi hejuru indi ni ku mazi hasi. Yego. Aho wakubitirwa hose wagwa mu mazi. Cyakoze uri hafi ya Uvira, yego, ushobora kuba wabona uburyo cy'uhungira mu Burundi. Ariko urumva Fizi imiterere yayo siyo miterere ya Uvira. Uvira urumva bazaba bafungiye ku mazi. Yego. Ahandi hari ubwinyagamburiro aho ashobora guhungira ku butaka. Nanone ariko ntiyahungira i Burundi. I Burundi bashobora guhungirayo bafite uburyo. Nkuko abari Goma bahungiye i Bukavu. Ariko noneho ubushobozi bwo guhunga buragoye, ntabwo ari kimwe muri Fizi kuba we yamanuka akerekeza. Yego. Ibyo guhunga nyine ubwo zabasumbirijwe bazahunga bo byanze bafatwe rwa mikono. Niko bimeze. Gusa bakura inoza mu nzira cyane. Nibakuri intambara mu nzira, abaturage bareke kubaho nabi, bamenye ngo bari kumwe n'aba. Ariko Mushakamba ngira ngo wagendera ku byo twabonye kuri Goma. Nta n'ukwiriye kurambirwa avuge ngo yakoze Goma yaratinze Goma yaratinze kuko abantu bateye Ventura yarayinaniwe, abandi ngo iki yarayitinya igirite, ariko noneho kuyifata ntabwo byafashe n'iminsi 3.
urebye n'inkuru zavuzwe Tombe zavuzwe mbere y'uko ifatwa zari nyinshi ku buryo abantu bari bazi ko ninafatwa abantu batazabyemera. biriya rero icyo bigaragaza ni uko buriya kandi abantu batari muri ruriya rugamba nibo babona bitinda. n'uru Rwanda we abona byihuta. Yego. naho umuntu utarurimo twe tuba tubona bari kudutindira ko badafata Uvira ariko bimeze bityo. bafashe Uvira koko akumva Uvira yatinze. Yego. nta nareba wenda ngavuze ngo hagati ya Uvira na Bukavu hari ibirometero bingahe. Mushakamba ahantu haba hari ibirometero birenga 100. ntabwo umuntu akwiriye kujya yihandagaza avuge kuriya ngo Uvira abantu barambiwe Uvira cyane. Yego. birumvikana. gusa iraraye ntiyiriwe. ngira ngo twagana no ku musozo. yego ibyo uvuga ni ukuri, twagana ku musozo Mushakamba. bemerera dusoze. Yego dusoreza ahangaha amakuru yacu yo ku itariki ya 4 z'ukwa gatanu. yego. dushimira abadukurikiye aho bari hirya no hino. yego. ijoro ryiza ku bakunzi bacu. Urakoze cyane Bwana Sentama, nawe ndagushimiye. turabashimiye rero kandi tubifurije ijoro rihire kuri mwese abadukurikira. turabasaba kutibagirwa gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa ari inshuro imwe gusa. mukande like kugira ngo bigaragare ko mukunda ibiganiro byacu, mubisangize n'inshuti abavandimwe banyu mubinyujije ahanditse share, muhakanda noneho mukohereza. ikirenze ibyo rero munatwandikire muri comments, mutumenyeshe ibitekerezo, inyunganizi, ibyifuzo byanyu kuko bidufasha kurushaho gukora neza. turabakunda kandi ntimwibagirwe kutwandikira rero mubinyujije muri comments. ijoro rihire rero, mwari kumwe na Sentama.